ikiborera mu butaka ntiwibwire ko wewe cyakubuza kubora. Kile kinachoozea udongoni hakita kuzuia wewe mwenyewe kuoza. Ndio najyo nishano ubwaryo. Ile nalo ni ole pia. Niyo mpamvu ndio maana tugize impatwe tunapokuwa na haja kuu ya nguvu kubyara hemoroide inatuzalia hemoroide. Dukeneye itunda bita pome. Unahitaji tunda wanaita pome. Dukeneye itunda uruboga rwitwa karote. Tunahitaji mboga wanaita karote. Dukeneye rundi rwitwa tungurusumu. Tunahitaji nyingine inaitwa hai. Ugafata pome imwe, unakamata hai pome moja. Ugafata karoti imwe, unakamata karoti moja. Tungurusumu 3, unakamata punje 3 za hai. Ukabijya wenda kurya nimugoroba. Unavikula katika chakula cha mbele ya kula chakula cha jioni. Ukabikora iminsi 7. Unafanya hayo mara 7. Ukatangira kwituma neza. Hapo haja zako zinaboreka sasa. Kumanywa mchana ugafata onyo, utakamata limau, indimu, kitungulu maji, indimu na limau. Ugafata amashu mabisi, unakamata majani ya shumbichi, onyo imwe, litungulu maji au onyo rouge moja, amashu ibiyiko 3, vijiko 3 vya shu, indimu imwe, citron moja. Bikatakate neza duto duto, unavikata kidogo kidogo. Shiraho ibiyiko 2 vya mafuta ya erayo, unatia vijiko 2 vya mafuta ya zaituni au olive olive. Ibyo ngibyo ubiryewe kwenda kurya kumanywa iminsi 7. Unavikula mbele ya kula chakula cha mchana siku 7 za kufuatana. Fatubuki bwiza, chukua asali nzuri, ariko nubwo nabwo kubona biruhije. Ingawa nayo kuipata ni vigumu kwa siku hizi. Kuberiki? Kwa sababu gani? Inzuki zihaha cyangwa se zihova mu ndabyo. Nyuki zinaenda kutafuta yani kuhemea katika maua. Kuko zitazi byabaye rero. Kwa maana nyuki hazijue mambo gani yametokea. Iyo zigiye guhaha mu rurabyo rw'ikirayi cyatewe umuti, zinapoenda kuhemea katika maua ya kiazi ambacho wametia dawa. Inzuki zihaha zisanga mu burame buke ko ari iminsi 4. Nyuki ambazo zinahusika na kwenda kuhemea zinadumu siku 4. Iyo zinyunyuje iyo detani ntabwo zongera gutaha mu muzinga zirapfa. Wakati zinafyonza hiyo dawa ya detani haziringie tena kwenye mzinga bali zinakufa. Iyo mberuka ifite nishano ku nzuki. Hii mwisho inafika pia inatia ole hata na kwa nyuki. None ifite nishano ku mboga. Sasa inaole pia kwa mboga. None ubuki ni umuti rusange. Sasa asali ni dawa ya jumlia. Ubwo rero abantu bazajya bibuka bafite imizinga ariko basange nta nzuki bagira. Watu watakuwa na mizinga lakini haitakuwa na nyuki. Zarashize zidasezeye. Zilisha na bila kuaga. Iyo nishano. Ile ni ole. Kubw'ibyo ni kibazo cyo tugomba kubaho gikomeye. Kwa hivyo shida yenyewe ipo kubwa. Ibi twebwe mu byo twizera turabyemererwa kubyiga. Katika hayo tunayoamini tunakubalika kujifunza mambo haya. Petro ya 2 gice cya 5. Petro ya 2 sura ya 1 mstari wa 5. Kwizera kongereho ingeso nziza, imani ongezeni tabia nzuri, ingeso nziza uzongereho kumenya, na tabia nzuri ongezee hata kujua. Uko kumenya ni connaissance. Hiyo ujuzi ndio wanaita connaissance mu Kifaransa. Connaissance scientifique ni science wawinjiyemo. Yani ni sayansi. Usaba kumenya umuntu n'ibimera. Unapaswa ujue mwanadamu na viumbe. Hirya yo kumenya wirinde. Yani baada ya kujua utakuwa na kiasi. Ubwo buki rero, hiyo asali, urwaye hemoroide, wakati unagonjwa hiyo hemoroide, uhenga wenda kuryama ukiyuhagira. Wakati unakaribia kulala unaoga mwili wote. Kutawaza mu Giswahili. Alafu unatawaza, maze yarangiza wamara kwihanagura neza ubaze kwiyuhagira. Unapokwisha kujipanguza vizuri baada ya kuoga. Yaba hemoroide ya wali interne. Kama ni hemoroide ya kati, byo harabaye byo bita gonflement de veine interne muri anise, imbere mu kibuno ariho habyimbye. Yani humo ndani ndio kwenye kuna vimba. Ububuki ubusiga ku rutoke ubutavuye kwituma ukabuseseka neza. Yani unapaka asali hiyo kwenye kidole chako unaingiza ndani. Yarangiza ntugarukira aho gusa umukabusiga n'inyuma niba hemoroide yawe ari externe. Hautaishia pale, na hata kama inatoka unapakata na nyuma. Ukabikora iminsi 7 n'ubundi. Unavifanya mara siku 7. Uvuye hemoroide. Pale unajitibu hemoroide. Nisi muri kureba dunia hii mnaoitazama inahangaika kweli. Abantu benshi cyane bafite ibibazo mu mutima. Watu wengi wana shida mioyoni mwao. Gitabo navuga ko ngiye kuvugaho gato cyane. Kitabu ambacho tukizungumzia kwa machache. Yani kino gitabo muri kubona mfashe. Ni kitabu hiki anacho mkononi. Ndavuga ku bintu bita stress. Ni kitu ambacho ataita mahangaiko. Mu gihe abantu benshi cyane basoma. Wakati watu wengi wanasoma. Hari gihe basoma ariko ntibakurikirane neza. Wanasoma lakini wafuatilii vizuri. Ubuzima bushaka ngo byose bibe bwangu. Uhai au afya yenye nataka mambo yote yaende kwa kasi. Bundu bishaka ko
byose biba nk'uko ushaka, wakati ambapo unataka mambo yote yatendeke kadiri utakavyo kandi bibe vuba na ifanyike kwa kasi, bibaye nk'uko ushaka, inapotendeka kadiri utakavyo mu gihe ushaka, wakati utakayo, biteye isi guhangayika mu nzego zose. Inasababisha ulimwengu kuhangaika. Abasore barahangayitse, vijana wanahangaika, abategetsi barahangayitse, watawala wa nchi wanahangaika, abagabo barahangayitse, wanaume wanahangaika, abagore barahangayitse, wanawake pia wanahangaika. Umuntu ari kubyara uwo munsi umwana arangije imyaka 2 akamujyana mu ishuri ngo nibura atangira ishuri. Mtu anamzaa mtoto baada ya miaka 2 anampeleka shuleni ili aanze kusoma. Uwo mwana na warahangayitse, yarakene kuba hafi ya nyina no kuryama no kuryamira. Huyo mtoto naye anahangaika, alitakiwa awe pembeni ya mama yake ili amulee amulalishe. Icyo bita stress ile inasababisha kuhangaika. Noneho bigatera ingorane z'ingwara 75. Ile inasababisha magonjwa 75 ingingo zose zigize umuntu, katika viungo vyote vinavyounda mwili wa mtu. Akaba rero ukenebwa ngudahangayika, kusudi usihangaike, ukeneye avoka, unatakiwa ule parachichi au avoka. Anti stress, yani inapiganisha ile kuhangaika. Ukenera orange, unatakiwa ule orange, ni anti fatigue, yani inalinda mchoko. Ugakenera uburo, unahitaji bulezi, icyo bita augmentation intellectuelle, bongera ubujijuke n'ubuhanga, inaongeza utaalamu. Rero ibyo ngibyo urabikeneye, ile vile vitu unavihitaji. Ukongeraho inkaranga, unaongeza kalanga. Nibyo bavuga ngo ni yongera icyo bita connaissance littéraire, indimi zawe ziraza, yani inaongeza ujuzi wa lugha. Ariko byo bikaba bikenewe ibintu bibiri bikomeye, lakini vile vinapaswa kuchangamana na mambo mawili makubwa. Kubereka ibyo bintu byombi bikenewe. Kwa nini mambo hayo mawili yanatakiwa? Urite contre le stress, kwa kupiganisha kuhangaika, kugira ngo uhangane no guhangayika kwawe, ili upambane na kuhangaika yako. Favoriser les aliments qui contiennent des vitamines C et B1. Yugenda kundi ibyo kurya vita vitamine B ya mbere, ya kubidi kutumia vyakula vinavyokuwa na vitamine C na vitamine B ya kwanza na vitamine C, B ya 5, B ya 5, B ya 9, B ya 9, vitamine E na kitwa calcium, hata na calcium. Hayo niyo mavitamine abantu bagira, haza ndizo vitamine ambazo inatakiwa watu wawe nazo. Agakora cyane kandi ntahangaika, anatenda kazi mingi lakini hata hangaika. Ukamuzambiriza kandi akifata, utamshafuria, utamharibisha lakini yeye hata gazibika. Ukamugora ntagoreki, yeye utamsumbua lakini hata sumbuliwa. Ukamuvuna ntakwemere kumuvuna, yeye utamchokesha lakini hata kubali umchoshe, kuko abakomeye mu bwenge, kwa sababu akili yake iko timamu. Bimugora abihigamira nkuko wabona ibuye bari giteye ukaryiranga, ni vile vitu ambavyo vinamsumbua, naona vinakuja anakwepa. None se B ya mbere wayibona? B ya kwanza utaipata wapi? B ya 5 se wayibona? B ya 5 utaitosha wapi? Kurangiraho B ya mbere, ya 5 wayikura. Hebu tuonyeshe mahali zote vitamini B ya 5. Ni salade y'amashu mabisi, yani ni salade ya shumbichi, ubuki bwiza, ni asali nzuri, ni byo kurya birimo soya, ni vyakula vyenye vinachangiwa mosoja, ni tomate na tomate, ni bihwagari na tournesol, ni binyampeke bitetswe nk'uko Imana yabiremye, mche au mbegu zinapikwa kadiri Mungu ameviumba, ni mboga za epinari cyangwa umunyanja, yani mboga za epinari au mlenda. Ibyo kurya bya B ya 5 bikakubuza guhangayika. Hivyo ndivyo vyakula unavyovitumia itakulinda kuhangaika. B ya 9, B ya 9 inabuza ituma n'umutima utera neza, itasababisha moyo kupiga vizuri. Harimo epinari, muko epinari, abari mu migi harimo brokoli, kuko brokoli, harimo ingano zinitse, kuko ngano zenye zimeinikiwa, hari inkaranga zitarifa ahubwo ukazihekanya nkuko Imana yaziremye. Yani kuna karanga ambazo hawakuzisaga bali unazikula kadiri zinatoka shambani, itasababisha mtu asihangaike. Utafanyaje? Wakuifatira ya avoka, utakamata hiyo parachichi, ukafatana ya orange, utakamata na hiyo orange, ukarya ibiko 3 z'ingano zinitse, utakula vijiko 3 vya ngano zenye kuoteshwa, ukafata 3 by'ubunyo by'inkaranga, utakamata vijiko 3 vya kalanga, ukabijya 4 mu cyumweru, utavitumia mara 4 kwa juma, maze ntuje uhangaika. Hautahangaika. Wabunani ukagira icyo bita fatigue, ntugire surmenage na stress, ahubwo ugira icyo bita fatigue. Hata kama unachoka hautakuwa na kuhangaika. Ndagira ngo nkuko bababwenge ntago ndi barambye, kama vile wamewaambia hata wakawiza, ahubwo ndashaka kugana ku musozo. Nataka nielekee hitimisho. Abantu benshi cyane bararwaye, watu wengi ni wagonjwa, kandi ubutumwa bwiza umurimo wabo no gukiza umubiri n'umutima. Na lengo la habari njema ni kuponya miili na mioyo, kandi cyane riheruka ni kwibasira ibimera, kwibasira umuntu kugira ngo arware abe n'ikigori, na ole kubwa ni kuvikabili, kuviharibu viumbe na mwanadamu ili
ili aharibike. Ubutumwa bwiza bugomba kugukiza umutima icyaha, Habari njema sharti iponye moyo na dhambi, bugakukiza umubiri indwara, inaponya magonjwa katika mwili, bugakiza intekerezo ubujiji, inaponya pia mawazo na ujinga. mbese ugasobanukirwa. Unaelewa. Ndagira ngo tindaho cyane. Hata kawa kwa jambo hilo, ni iki twakora mu gihe ngiki? Tutafanya nini kama katika wakati huu kugira ngo ubuzima bwacu bube butuje, ili uzima wetu iwe na amani, kandi tugera hakwiriye, na tufike mahali panapostahili. Ndagira ngo nanjye ntagana mu kubarambira, bila kuwachosha. Ndashaka kuvuga umutumwe gusa ukomeye, atasema dawa moja tu, kandi narangiza nkaba nshoje, na baada ya pale atakomesha. Mu minota naba nsigaranye, katika dakika nazo baki nazo, kugira ngo nibura mbe nshoje, ili ahitimishe. Ndashaka kuvuga kuri ibintu bikurikira. Atasema kwa mambo haya yafuatayo: kubwo guhunga, kwa sababu ya kukimbia, amagufa y'abana baye mato, mifupa ya watoto imekuwa midogo, kubwo kwicucika mu miji, kwa sababu ya kukusanyika katika miji, mboga rwatsi ntabwo ziboneka, mboga majani hazipatikane, none igicuri cyabaye kinshi cyane. Sasa kifafa kimeongezeka sana, vivimba mu nda z'ababyeyi byabaye byinshi, vivimba katika tumbo za wanawake vimekuwa vingi, kwirwa mu iduka ugataha bwije ukarya amavuta ya nijoro byagwije ibibyimba muri nyababyeyi, kwa sababu ya kushinda dukani, unarudi usiku unakula chakula cha usiku pia yenye kutiwa mafuta, imesababisha wanawake wagonje vivimba ndani ya tumbo. None cyabaye ikibazo, sasa imekuwa shida. Sasa tufanyeje? Abana kugira ngo be kurwara igicuri, ili watoto wasigonjwe kifafa, abasore be kukirwara, vijana wasigonjwe kifafa, bakeneye ibintu bitatu, wanatakiwa na mambo matatu. wewe muzirikanye, mujali sana jambo hili. Mfate nguko umuntu afata ibitutsi bari kumutuka, mushike jambo hili kama vile watu wanashikaka vitusi wakati wanamkashifu. Hari umuntu wari wagutuka mbwira ngo siramo ntabwo numvishije. Ese kuna mtu aliyekutukana anasema sisikie vizuri, rudia ndani. Ndimuhera kwa bifata pale wanapokutukana, unakamata ile kitusi amekutukana, mumbwira ngo nsubiremo ahubwo mubifata. Msiniambie niyarudie, bali mshike. Uvura igicuri bafata avoka imwe, kwa kuponya kutibu kifafa wanakamata avoka moja, bagafata igikoma cy'uburo, wanakamata bui ya bulezi, bagafata tuvuta bita bleba, abandi bita margarine, wanakamata mafuta wanaita bleba, iko kuma alimentation na imwe muri za alimentation muzayibona. Ndio igikoma cy'uburo kingana ni cyujunywa, yani ni kukamata kipimo ya buye yenye unakunywa lakini ya ulezi. Shiramo ikiyiko cha bleba ukoroge neza, chia kijiko moja ya bleba ukoroge vizuri, ukoreshe mu gitondo iminsi 7, uvitumie asubuhi siku 7. Ubundi iyo bavura mu kiganga, wakati katika kinganga wanatibu, cyane cyane iyo bavura ibi bintu tibiriti naturel, wakati wanatibisha vitu ambavyo ni maumbile, bavura mu buryo bune, wanatunza namna 4. bagira icyo bita kire hebdomadaire, ni bijyana iminsi 7, yani wanakuwa na kire ya kila siku, yani siku 7. bakagira icyo bita kire menstruelle, ni icy'ukwezi, au kire ya mwezi, bakagira ibyo bita periodique na amezi 3, wala wanakuwa na kire ambayo ya periodique ya periode, yani miezi 3, bakagira n'icyo bita annuelle bitwara umwaka, au kire ya mwaka mzima. kuvura igicuri bakoresha iyo bita hebdomadaire. Kwa kutibu kifafa wanatumia ile kire ya juma. Noneho ufata na onyo, sasa unakamata na onyo rouge, ndimu na karoti, pamoja na karoti, ukakatakata neza, unavikatakata vidogo vidogo, ugashyiraho ibiko 2 by'amavuta y'ibihwagari, unatia vijiko 2 ya mafuta ya tournesol, ibintu ukabirya 4 mu cyumweru, unavikula mara 4 kwa juma. wenda kurya kumanywa, chakula cha mchana, ukabikora ukwezi, unavifanya mwezi. igicuri gusubuvuye, si kifafa tu ndio umeponya, ahubwo uri ibyo bintu ko ari 4 abavuye n'umwijima, bali mwenye kula vitu vile 4 ametibu hata na maini. ntabwo abavuye umwijima gusa, hatibu maini pekee, ahubwo abavuye n'amaso, ametibu hata na macho. ntabwo abari amaso gusa avuye, hatibu macho pekee, ahubwo abavuye n'amagufa, ametibu hata na mifupa. ntabwo abavuye amagufa gusa, hatibu mifupa pekee, ahubwo abakingiye cyangwa avuye ibibyimba byo mu nda, anatibu wala anakinga vivimba vya tumboni. si ibyo gusa bakoze, si hivyo tu amefanya, ahubwo kuri we abayongereye ubutaraga umwijima we,
bali kwake ameongezea maini yake nguvu. ni onyo, Ni onyo rouge, ni ndimu, ni citron, ni karoti. ni karoti. Kubihuza Unavichanga, ukabikatakata neza, unavikatakata vizuri, yarangiza ugashyira amavuta y'ibihwagari, baadaye unatia mafuta ya tournesol, ukabirya 4 mu cyumweru, unavikula mara 4 kwa kurya ku juma. manywa. Katika mbele ya kula chakula cha mchana. Baita medikama polivara, ingwara zose urwaye zose ziba zikozweho. Yaani magonjwa yote na kusumbua yote umeipiganisha. Bwa mbere onyo ikora hose. Ya kwanza onyo inatumika mahali pote. Karoti ikora hose. Karoti yangu nyayo pia inatumika mahali pote. Nikora ibintu bibiri, irema amaraso ikanayoza yasanze yandi. Citron inatengeneza damu na inaisafisha kama imechafuka. Ibihwagari bifite vitamine E, ubwo bifite ubushobozi bukomeye cyane mu birebana n'imiterere mu. Tournesol inakuwa na vitamine E yenye inahusika na miumbile ya mwanadamu. Tahi wanyu uzabikora utyo, ubifanye kwenu namna hiyo. Ni 4 mu cyumweru, mara 4 kwa juma. Bakwibaza tumbe umuntu agwara imwijima yabibwirwa niki? Wengine ukigonjwa maini utajuaje? Urarota gusukugiye gusinzira. Utalota ndoto za ovu tu wakati unasinzia. Ukunda gufatana iminwa. Midomo yako inanatanata. Ukagira gasonga ko mu mugongo. Yaani unakuwa na kichomi mgongoni. Ufite ubute. Unasikia una uzembe. Yarangiza warya ibyo kurya bigatinda mu nda. Wakati unakula chakula kinakawia tumboni. Akantu kose kakubabaza kumva warira. Wakati mtu yote anakuhuzunisha au kila kitu kinakuhuzunisha unasikia una haja ya kulia. Ngibyo ni mpamvu tubabwira ibi bintu. Tunaambia mambo haya kwa sababu ya nuko mu butumwa bwira Laodikia, ni kwa sababu katika ujumbe wa Laodikia waandika itorero kino gihe cyacu, aliyeandikia kanisa kwa wakati wetu ni Yesu Kristo bwe wenyine. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Umuhamya ukiranuka ukuri. Ni shahidi mwaminifu na kweli. Ijambo ryevo ngo inkomoko y'Imana yari. Anasema yeye ni mwanzo wa viumbe vyote. Reka rero irishano riheruka rye kuduhitana. Acha ole hii ya mwisho isitupeleke. Ukuremwa amahirwe. Tutoshe bahati kati. Irishano riheruka rimwe ibintu 14 ngiye kuvuga. Ole hii la mwisho lina vitu 14 ambavyo nataka kuvitaja. Yabangiye gusoma ndihutane cyane. Atasoma kwa uharaka sana. Kugira ngo nibura abantu benshi cyane mu kubimenya. Ili kwamba watu wengi baada ya kuyaelewa. Irishano riheruka rifite ibintu 15 ni impanda ya 7 ikabishano rya gatatu. Baragumu ya 7 yaani ole la 3 lina vitu 15. Mu 1844 kugeza Yesu agarutse. Vinaanza tangu mwaka 1814 hadi kurudi kwa Yesu. Ari ibyahishwe 11 15 19. Ufunuo 14 15 19. Ari mu iherezo ry'iminsi 2300 Daniel 8:14. Kuna mwisho wa unabii wa Danieli 8:14 ya siku 2300. Hari mu rubanza rwatangiye mu ijuru. Kuna hukumu iliyoanzishwa mbinguni. Ibyahishwe 14:6. Ufunuo 14:6 hadi 7. Yesu arahera cyane. Yesu anakaa patakatifu mno. Ibyahishwe 11:19. Ufunuo 14 fungu la 19. Amahanga ararakaye. Mataifa yamekasirika. Ibyahishwe 11:17 na 18. Ufunuo 11:17 hadi 18. Inyamaswa y'ikizuruguma rwica. Mnyama aliyepona jeraha la mauti. Ni ibyahishwe 13:2 Ufunuo 13:2 hadi 3. Amahanga yiyunze hamwe. Mataifa yamejiunganisha pamoja. Ni ibyahishwe 16:13. Ufunuo 16 mstari wa 13. Amadini yariyunze. Madhehebu yamejiunga. Na ni uwo murongo w'ibyahishwe 16:13. Na ni Ufunuo 16 fungu la 13. Amoko ararebana y'ingwe. Makabila yanaangaliana kijicho. Ni Matayo 24. Ni Matayo 24. Imiryango iri kuryana. Makabila au jamaa zinakulana. Ni Mika 6:7 murongo wa 3 nuwa kugeza 6. Mika sura ya 7 3 hadi 6. Akarengane kari hafi. Taabu au ziki ya watakatifu inakaribia. Ni ibyahishwe 16 murongo wa 14. Ufunuo 16 fungu la 14. Ibinyoma vita abayoboke benshi. Uongo ina wafuasi wengi. Ni ibyahishwe 18 murongo wa 2. Ufunuo 18 fungu lake la 2 kugeza wa 3 hadi 3. Igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana cyarageze. Wakati wa kupokea muhuri wa Mungu tayari umewadia. Ni ibyahishwe 7 murongo wa 3. Ni Ufunuo 7 mstari wa 3. Kugaruka kwa Yesu kuri hafi. Kurudi kwa Yesu kuna karibia. Na Abakorinto ba mbere 15:51. Ni Wakorinto wa kwanza 15:51 hadi 52. Hari indwara z'ibyorezo. Kuna majanga yani magonjwa mengi sana. Ni Yesaya 24 murongo wa 6. Ni Isaya 24 fungu lake la 6.
ushaka inyungu mu guhemuka, utafuta faida katika kuasi au kutenda mabaya, abantu bazaba bikunda kandi bakunda impia. Watu watakao wenye kujipenda pia kupenda pesa. Ibyo byose 14 ni ishyano riri mu mpanda ya 7. Hayo yote 14 ni ole liyomo katika baragumu ya 7. Reka nje nawe turwanire kuirokoka. Ebu mimi nawe tupigane kwa ajili ya kuokoka ole hizo. Dusaba Imana kudukiza umutima ukawukiza icyaha. Tuombe Mungu atuponye magonjwa ya dhambi, yani ya magonjwa ya moyo. Mugangi dukize indwara ikoresheje ibyaremwe. Mungu aliye mganga mkubwa atuponye magonjwa kupitia maumbile. Jambo ryayo lidukiza ubujiji bwo mu bwenge tumenye guhita mwikiza. Neno lake lituponye na ujinga wa kiakili tujue kuchagua mema. Maze ubukristo bwo mu mutima bwinjire. Ili ukristo wa moyoni uingie. Bwo mu mubiri bwinjire. Na kimwili ingie. Bwo mu muryango bwinjire. Na ya familiani ingie. Bwinjire budapfa. Ili tupate kurithi mahali hakutakuwa kifo. Imani biduhere mu izina rya Yesu. Mungu atupe hayo katika jina la Yesu. Amen.